Sveti Sava Srbe moli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpsku decu blagoslovlja. Ja vjerujem u Boga i moje deca, tako i njih učim da vjeruju u Boga i da Bog postoji. Ja volim najviše veronaku. Za mene je to svetinja. Kada je Sveti Sava ili neke recitacije u crkvi, mi se spremimo da recitujemo i onda odemo. Bila sam jako razočarana, tako sam izgubila i vjeru i nadu da će to sve biti i onda bilo mi stvarno teško. I gdje sam ja posle krenula ponovno da vjerujem i nisam želela uopšte da gubim nadu, gdje sam ja rekla samo sebi kad ti to moraš zbog dece. Znači nisam htjela jednostavno da odustanem.